Jamaican you me. Be a shit. Your banker. He can't your banker. In my washer. In my wire. In my washer. In my wire. Your banker. Yo man beef mi banye de manye. Mi hiyo yake Yehowa efe wodru mo. Ochi afu he bani na wo. Ni iyo ojogba e won hiya yake bo hu e ojogba. Chi obenke ni fe mo ni ne ni mene wo ke banye gbe no. Ni akebe ni wo jenhie wo hanye nu nye he wo hiake wo ba chi wo benke me ni le wo kan kusum wo ni chumoy blanching hile keni bi koko me ewo ngmene wo bomoden wo chi wo benke onu papanaku guluko ni ebo wo ga he moden ngmene wo chi wo benke leye enu chumomi mi onye mi yo na asho mene nke ni bi pi ye ni mabile ni ewa wo ga wa ni olololo ehien mi e retire shi ehien nu chumomi olo bo moden no tashi no memi info he shrao mimba no Ago Jamaican you me. Be a shit. Your banker. He can't your banker. In my washer. In my wire. In my washer. In my wire. Your banker. yo man bi dani yafo ye ihanya nu nye he wo hihia wachi wo benke wo papa wo no fia no ni waga ni gan aye hie leji wo che Gabriel ni te Kotego leji the executive director ni Ekan Gamada ni retire she first ye efita planning officer ni American AMA na etuni agents for baby bako dan eba hejo mo mishi olololo etuni ewo wo papa ke wo no fia no ni te Kotego inlele aka egbe ni impa won pe ebo kemba chi obenke no chumo yo ihe ya ko yo jogba You don't ni modrumo yojo. o fine yo Inda ya aka ngmene nye chinye benke ko no gba gamashi ke gansane. o fine maboto wala shingle mi fi o fine ka ake niri te Kotego o fine na money Oni te Kotego afate ganyo form of ejimi. Nrishi na form ye. BNN daye. Nte Royal School. Niji kesendo se college no. Ne achano na Cambrus. Na Cambrus ne sit common trans ni te secondary school yo Krapman. Mo afi pawe nte Krapman afi ni mo fi O levels. Ni te jeme afi ni ko ya fi A levels. Ninja A levels ni chano kete Kumasi University ni Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Ye Kumasi ya chano jeme ya fi social sciences, law, sociology ke English. Ngbe na fi national service. Ngbe na 85 ni ya cha national service. No me national service of 2 years. No ya fi national service late Benkum Secondary School. Ya choni jeme afi no. Ngbe national service na eni ana bana no chumo civil service nje no chumo ake community development officer ya manu chumo ke no ya country no wa obininte community development department na kemi regional mobile planning team no me abon gbeja no to kan our decentralization me balake ni plan is best and I form regional teams na me chuna kan planning ni chumo ye Greater Accra region no je me yo the community development department later na create planning class
alona to planning class and she can decentralization nti achimi kete jeme na kemba AMB kuni obaje planning officer share AMB no 1990 1st February itimen time na achiwo keba AMB no jeme baje inu tumo si krede ni diga no tumo si krede ye AMB no jeme yo ahun kabashi ni October ni bodromo mbana afinu wa kepa le barake boni wo mlacho be sanin maya ejomo lele onke o maya ejomo si onupa oni ketu ni kame kwenu ni tu egan ke ni tulo wo gbeko na meke o kama masmo ma ofisi ma wa me fi o ni maya kra no be wa mo fi no mi hie ni ba ni na mi chane ni o fa ne ke ma bi e mewe ku krede mi oje Njegbese Njegbese ade akwawe okay she was sharing or cushion your colleague on Tamale house opposite achoje me kurajo inni na be na for me China je me wolenyo ni wolenyo go ma kan sensin wole yes ni ana ni te school wani nye ma bote wo ya mi ya beninda ko ekucho na mi sure benka wono no da ne enye sure na nchekwa eje me ya sale ya wa me fiu sin papa so ni okay we afi original person we at school no e can be no ani we at school na ka me di kenklen bi nu ni mi ayen aka wo sani ma at school no ni mi ayen ka te school mo dromo ni kan ishe yo mambi ke won bo ewie mo to ni twa ake papa na hegbe nile ya school shi etewo ne ke wa ebile ni mene ka shehe ne shani ehe ba se na mo ha anweku wo fe won kase ni kenjemi ake he ni wo she wo ha wo bi ashe yo papa ma for me fi papa le ya wo e kra papa di money te wo de bo mo na ka shi amame ya school e na ke kwe shoni na ke wo ya ebashi no sani ame ya school no papa den che no no chole fitado mechanic no ya kase no eleke municipal tuni san ni toto no tumo ba ma meje toto nshie ma probi benima yin ba fan papa eshi municipal na asa boss ni ehin toto no ma probi station ne ameji meni jeshi na chola tadu no me mo fen mo lele echonde ko esoso na ken wo mi den chen yi no ko la planquer yi toto mi ahun kaje class 4 kashi benin secondary school form 2 form 3 ni ke o ni se agbene sanima bomode ma kwen wulu eno ma kasi no papa driver good o fine be be choke awo abia ke mini keneke gama dane ni ji ke wokeba brofu emi ji Gamashi Development Agency be ni twa ke wekuko kuko ni ache ni akewa Gamashi ni eye mini bani ache ne keku ne oyura don wonu tumo no mi beni wona me yo amatefi ibara keshi wosusu ogan iti mensa ton wosusu ogan bo ni ba fi ni wotu agan ke machine ya ko okwe ke beni wona ili ne independence no kuchun ya ko no kuchu emi femu wo yinfa ni bi ni wole ni yo kuchu emi chuchukwe fin mewo mo be bala ke sanu wokwe ni wotu gbejan no ya ohian egba kuchu emi na je ha bode bi ene no factories ke companies ni obi eni tun ni fenye abose ke tetema no gan banyo bonisa ake nuchumo eke ni bi ewa no blahin un trash ni abenoku na atun eja ke nonu wo chole skills alo ni na nuchumo pi be ku no be bala ke no of first poverty reduction program chuchukwe ka fe poverty reduction program ni dia ku hian no akwa akrowa emo na shion gan ko te wo gamantia se pie tumo la tesi osu ke ni bi ne tumo wo mantia se mi si mo ko ebu wo akunta chon no bala ke si wo me yo ni yo no ke UNDP area ko wo akwa gamen fi o no bala ke ka ba akwa gamen be san aje shikeje ku no ba je shi Gamashi ne the fact wo bu obla hian na wo ba twa mi ni na ni tumo so to no ni mene water ni water na bi ene se ku
Angankra ni no ku ya no ebie. She be no obo na kan project e wo manage wo mo a na wo chon se oblahin boni a wo twintin ne na chole micro roof tile boni asale keni bi afio keni bi no wa twan me fin de barake wo be ku ni wa afi wo chose mo yo jugba be sani mi e ke bi ha wo ko no woni wo sa bi no obo oblahin na sa bi na afi roofing tiles ne no bi e ba se na mo sinu ogbe project na afi eje project nu ogbe na we ndp na bi na aka wo bo mo dem bo wo chose oblahin chicken nu tumo ni sanachu ndana ba ya tu na kan tumo sana fe ni kasimo apasiku ya kutu em na kwa ka mini ni bi wo yo ebie na ba nya boa na na ka nu tumo apeteye ni oblahin na nu tumo na me na chose mo no be balake UN system ke UNESCO aka bi na fe blema chikwen here we ni bi blema ni bi ni ye UNESCO gbeja no to ba nya kwe na hara ni ake wa mo abeje he ko ni ha kutu ateshie ko no UNESCO ba one of in a study na mechole Old Accra strategic redevelopment framework ni chose ekudowo ke ya he kuma ni wonye wo kwekwe na sa nu tumo aje nu tumo ko shianga na me no na akashi mi nu tumo fa submetro ye si submetro no na me fi otitiji akwe fale femu akwe mi to yeli ke ni bi na ba fi na de kan na ke tun ne ke ni tumo na ni document na ke ba ne no nga we ji be sana create agency ku ne ba fi semi autonomous ne ba nye ke me ashina na nya gba wa mo ke je so to ke ba no de ba ke aba create Gamashi development agency ne ko ni wo ojomo ko woni le fi wo ke wo Gamashi ni tumo ne shi ko ni anu no ne ba ke wo fi afi Gamada ni o fa ne ke o ke ochone no tumo ochun be sane no mi ohie ni ke okohie wo mi menye ne ke nyenye chose ni nye form ne ke Gamada ne before Gamada what chose oblahin pi fi o hete nkai wa ke be no of your poverty program ne wo chon oblahin ko oblaye bona fi o tie dai bona chino ake bona ke ni ke nga tun ni bi pi na me nya me tunu ku na me na amedenche meni sanu wo ke apprenticeship le huna church na me ni pe ke ni bi o ba fi na kan fe sinu oto Gamada shisine Gamada wo hie oti enumo kenken no ji school ya bono wa fo wa chosi mo he ni yokuchu emi ni gbe ken bi ehun ba na se second one ni di environmental sanitation bo ba kwe fale fe mo ekuchu emi no ba nyo wa ehia ni fale fe mo ba hia mi agbenele hu okuchu emi no ba na ekuchu na mi ko kwe forging titiri ji no ni kamo mi si forging pi hu ebe ngbe no wa kanyi mo na tai ko me ken ni be ha nyemu wa kan akuchu emi ye me jinka oblahin fe nyemu wa ha me no sanu wo kwaje me wo sa no ni ji ten no no chole skills development ti ba fi tun wo chose be ken bi wo ha me ni na ni chumo ken bi ni agbon ba nyu wa jira ilo ni okuchu emi no ji etenu agbon le ho na ke mansa no no chole tourism bi na fi tun blema he ni we ni bi pi ni wo anyo oke chon me no wo anyo oke chose me sti wa fi tun ogbu na kan ni bi ana ni wo ke fi na ke tourism development ne na jemanse na ba kwe e wanye ke shikagbe sika ke ni bi ni e ba kuchu e ja ta flat ke bo fun me ba bi alogbo e ba bi na wanye bi ken mo ko ba e fanta ko enu mo ko ba e dodo ko yi na ken shika ne fe ba hin wo kuchu e ni no no ji o ti ni di eje no ni ji enu mo ni kan wo twi no wa ni bro fun me nu wo ke shina no akesa na mo wa woji wo shian blema shian ke be ni kukudu si 1939 ne shian pie na shian na kan no yo akeko fata ko ye achako si o ba na ke gbeme mo nfa ye shian mi mo ko te kin kan gbe ke ni bi ona ke be pie aho shian mi po na ba agbona no agbona fe tumo fata wo shian ye sikaji wo mi awon yen wo sna tun ne ni wo fe le ne ko fe tumo so de nu alo so de ten gbeme ba yin si gbe anu na ya shian no ti enu mo ni kan wo yen o fine o ba nye obotemi o ha wo ni
wo be e fa atwon ni otwon wo no ni ji be ake Old Accra Conservation and Development Association edomoshi krede ke ha mini benu wo ke UNESCO gbe project na study say na afie na strategy eji ntumo Ghana ntumo fa no efe intano ya no obesana ato kuko shishi ine ke ku ne efe no no chole advocacy ka Old Accra project ni no ya nu otawo ke wa mo nu otawo eba amenye ya mi hawo no ebala ke si be sani woto neken local NGO ne no wo chole Old Accra Conservation and Development Association na me kwani won bilwa ni bi ni wo bayi eni sana sa na nya sa ni sana ma bayi no efetumo atoku nenshi ne Facebook advocacy group na ma yue kewa kehawo agbenele hu na me fa ntumo na ba tu na me nye hi na me bu amana jomo ke shika ke nile na ke wo ntumo nshi wo fa ne kema bibwe na men shi onyekon nokotomo ake your source of funding me ni wanye eja ke ya no ba fe shika sani anukale benu wo jinshin lelen agbe project na se ku document e kan shin nme wa mo ba je ba won pe amalo ba wa ke ni bi si relation international relation lo city relationship won onyu wo fi onu wo chole city twinning ke manko se manko ye Germany esumoni wa bo ba nyon ke la chaya na twin kuni ameke wa mon ke technical ideas ke ska about full se me ko kwe gamashin we kinka we English eji British bi anomi ni kinka ji Dutch bi anomi no e se kwe woto nga ka show Dutch bi ba hingana ni Accra city ni Dutch Netherlands ame city municipal city eji Amsterdam no ka Amsterdam ba chaya no ba fe no ni woto Accra Amsterdam Municipality Training Program no Dutch bi eba no document ni UNESCO fi an won e kan shin oba tashi ho akwo document mi fa ka o mini ji ni wo kwa kwe ni wo cha no ya no ke jeje no ji enumo ni ha boe no ke Dutch bi eba fi document fi no wa kono na chole Old Accra 2015 strategy mi ji document ni assembly approve ake no jino ni ba kudo wo ke Dutch bi a shina mo je no say Dutch bi eba lo many come kwe na ma wa agency ne office ba machine akawote afi training keni bi fa ha wo chose mo wa kwe bo na me tra me ne eje bo ni afi nka me ba bie na mba wa wo no ke dash be wa sign agreement oba je ni tumo convention e ko di tumo Old Royal School ne ken oba Sa Royal School bo ni je me yo ne hin oba chake ja ba ko ya le mi fa fe je me payment fine je me je school e shi dabi o cha ma den che aketa fa che ganjo fe ganjo ni o we te hin ojugba no me tutu Royal School no machine wa no ka me kwe bo ni school e kondo sana me wa na mesa no sana wo je se je ni no fe no ko ba je se ojo si fi o be o gbemi koko aje se agbo bi ro ba na eke agriculture no le ba Royal School engo mambi ni wo be e fa atwon shi dani maya mi fo heshra maba ke wo ba bi wo papa no ni e wo ni kanu chulo e ba amehin shi ka chufio no ate blofo ba chela ke permanent workers bebie no ni e wo e ba le na kan mi fo heshra o mi ba no ago jame ganye me eshe yo mambi waku wose wo be kun ni dani wo ba ya imbi wo che ake ma ba kan no chulo e ba eche no ameshi ni blofo ba aka ke permanent workers
ya ke ni wo ba ne wona anu chulo ko ye bie le pe wo ba ni na ewo wo ba bile impa mini ewe ba le na kan ne de ni mini ewe ba le na kan ba na je ato office na hihie shwensa na ke ma ba bie na recruiter me shika recruit je na kan me be sana ka ma different salary because about treat le as no kuni fata civil service no koke planners ni no nupa na chosia me engineers academy be sana ha me nyomo wo kokoro china kan gbeja no to aye mu eja keshi ehe mi aji me ni sana pay na kan me na me pay me ni officer ma no si ehe me le hu be na kan getri echon no bala ke wo department say ni wo yo be wo use officers say no ke no kun ke mi ta ma fe concerning contract local be sani nke wo works department officer ni oje me ashland no chu na kan eja no juno na metron no me ni wo na titriji national service bi no ka jinshi no ka me bi ke officer say uni ye de kan amawa o fiu na tron ni shimene no no ba na me o national service bi ke na ko bi e bi shi covid e wo aka mejo amehia shi no ni ba shi je anukwale mi gbeme ni sani wonye woke chuni e bi ene ona ko na ka me no shan afole ake nuku ni wodi shi ni country no kenyo mo world father nche ganyo bi jimi sani ma hinshi ma kwa ke ni chumo wodi shi ehinshi no ani shan afole nke bi ene oluwe flat ni obi o na office but this link no office ni obi la sun e gba na ona yeah no sani ma tun ke wa eja ke ta flat mi ni jo se na wa ya school ahun ni onyo ke wa ku chun bi no kwa ke ma shan afole ko ni chumo no ke no hin aka wa tun ko ni ma hin mi no mi hin ke je 2006 now abo office ne no mi yo loko ashi yo o fine mini jo na agbewe mo ni ukeba ha wo na agbewe mo je akeshi obo mo den wo tun ni san ekutrain okay UN habitat oni tun wo tun sa me hin amba wa wo no court wo fojo wa na ke wo sa fojo ami eni san wo tiles wo je fe ban na ke nybo ne itaiko shi mo ekutrain bi e sana me bo mo den na me wa ni fali ahina kan eni wo sa na fe ni ta flat me ni ba wa wo ka me ba na ke lelen wa mo na ba wa se na mo ba e ni keji mo kun wa bo se ni bo wo he keji mo wa bo no wo he pe eni janje owi no npa fire ke eni wo sa e ga machine for dia me no sa wo fi over 14,000 square meters of alice no pave keji english am ke tekinka o fi ne me fe UN habitat bi e ameba no bi antone gan machine e fi tumo UN habitat e mo fe mo le aba gan machine amele ni tun poten papa ni wo tun kan gamashin ni amembo ame na aka show ameke wa mon ku wa ba ko ni no ni woje shi na aka wa chanu wo kutu e bi no na fe wo beje yi je bi ni aka fe ni e mo ko wu container e wo kiosk am agbe e chingbe ka awe e ka fe kutu be ni no kan ni bi e ke no ya ba no yo mambi be woche ni te akotego e ka wa wie pi e ka he foshin e ka nshanfole ni e ka wa ni wogan aye hin anokwale yue mo na wie e tantru ihe wa e wo ba kpafai ake wo madam me wo onupai ni ekoyenyede ni nye nyonye kenye ne wo nye fotromi ni anyo na ke wa mofia mo ni gan ni ji wo gan machine sanjingbona ni oto ni wogan eko emama ni ebuwe menkomenka me he shanfole echi anye benka woche eja ke ni bi pi ya bie ni abanye akeshika atu ni eyano ni wo ba bie wo ba na pi lelen etantru ihe ewo nmene onyemi yo na ashome nke woti wo benke wo papa ni Gabriel te kotego ni ekangamada na ni ewa ni woshipon ke woni bi ni enmewo kajebe ni blofoshin woshipon ne no kete echu ni mpi nke fonye hie nye na ke insimo ihe before eja ke esan ekehe esan afole efonshin ewonye ha wo wale eya Jamestown bi ene obanyo twa home base TV oba ha bu esegbe mene ochi hu efebe eko chi obenke no chumo no ne
nyenye mi yo na asho me nke enye ka hia kwa modro ago jame ganye me eshe yeah.